I treća stvar, odnosno dvije stvari iz ove treće, koje se nikako ne mogu odvajati, a to su vjerovanje i djelovanje. Amanu wa amilu salihat. Ne možeš samo da vjeruješ, a da svojom praksom ne djeluješ, ne potvrđuješ to što vjeruješ. I zapamtimo, vjera nije namaz. Zapamtite dobro ovo. Vjera nije post, nije zekat, nije hadž. To jest od vjere i kao stubovi, ali nije to vjera. Jer će biti mnogi koji će i klanjati, i postiti, i davati zekat i na hadž ići, ali će biti najveća bijeda na onom svijetu. Zbog čega? Zato što su uznemirili ovog, ošamarili onoga, uvrijedili onoga, oduzeli hak, pravo, ovom i onom i tako dalje. Dakle, jedna je vjerovat, a druga je djelovat. Ja često kažem, vjera počinje onog trenutka poslije selama, poslije hadža, poslije posta. Znači, da vidimo šta si ti radio u tom mjesecu, da vidimo s kim si razgovarao u namazu, da vidimo gdje si to bio ti na hadžu. I da vidimo, kad pomažeš drugom, zašto ne vidiš rezultat u svom životu? Često se pitamo, to su malo skrivenija pitanja u našim glavama. Evo, radim, djelujem, pomažem, izlazim u susret, ali nekako gubim se, ne snalazim se, problema imam. Ako se ozbiljno zapitamo koji su razlozi, zašto je stanje onakvo kakvo jest, koje nam se inače ne sviđa, šta god da nam se dešava, nek znate da smo glavni uzroci mi, sami, lično. Jer Allah kaže u Kur'anu sta'idhu billah, ma asabakum min musibetin, fa bima kasabat aydikum. Kakav god musibet da vas trefi, vi ste to rukama svojim zaradili. Allahu ekber. Dakle, da vidimo šta se to dešava s našim rukama. Nisu ruke samo ovo što vidimo. Imaju nevidljive ruke kojima mi barčemo, čačkamo jezikom stanja drugog. Čak i kažemo tu u bosanskom jeziku. Ti njemu nešto rekeš, nemoj mi dirati. O tu je nisko parnova. Ne diraj me. Pa nisam te dirao. Kako sam te dirao? Dira se i jezikom. Dira se i komentarom. Dira se i pogledom. Pogledaš ga naš ono. Nakon, nemoj me, naš ono. Allah Žešanu kaže u Kur'anu sta'idhu billah, وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إلى آخر الآية. Dijelite na putu Allaha i nemojte sebe svojim rukama bacati u propast.